Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana and Sem TVG so wofre me adwoa search. My dear, say NPP are buying. Nyame boa no musaka to me. Na omo etimi amfa na nkogina court. Ama Mahama ndemu a. Bido nyame se me yankasa me de Mahama beko international court because oye criminal too much. Oye criminal too much. This one is that what go to school. Our president will go to school. What about you? What about school? You see, I dear Massa, I say we are more Ghana gold in our home. A high percentage of it comes from Takwa gold mines. And Abana and Yabi Papa be a matakwa for CDC to gold away. And Puana and your train system, a matakwam bebuni be near Jumaye. What me a good train system, a watakwa. Say Coco, one of the biggest, form of employment will be co school, one co school, Timinia be Timmy Cancer. Mishman and no more for a Japadu Jami, no Atiko, no Jessica, nor their head of more Diabobra, and no poor Coco. Train system keke. Takwa youth for a depend on it. Obaye, what near good train system to the extent that trains in a sisi hold them ponocrano. The moon engineer they are doing in Abia tutu, so they can repair the other trains. So said you big name the training engines in Abia tutu de Quaquay. Market Yaswa, since our binds society, Womunyaka to like a binary trade, a certain kind of ignorance. What let's say Ghana Mebunu will be a damn shit man. Mahama, a place where you are getting a high percentage of the national good from. And I would you to say, this is almost a day. Mahama, over them all. Vampire and our binds are coming to the Ubed. Out of what time, Dr. Bawumia, our my Ghana Mubiano. And we are Sagasia Adabatu. Reverend Isaac Osubamba and himself, Wayaka Kabensem. Memma Dr. Bawumia and Ma 2028, and my president. Nisenti and say a manapa maneba. Ababa de Sabo a Christopher. Enti wo di NPP mpanimfo atem wo dome NPP fo se wo a wo batu aba ma Dr. Bawumia no nyame no me antena wo so but owie ye no na ne yura fi se sabe wane mmoa na gu na sore dem wo enti owie ye no ka kire sabe emmoa na wo na sore dem wo no se NPP fo na omwo mu no amu de sabe amu ye banyansafo ne senti ne se amu kwa yangwase adwuma wo NPP amanyokro mu na wo mu de abato kwarasen ade ama wo no a sabe all prevent NPP say abetna opposition entitie make asa kire banyansafo make asa kire badwemba sa wote Reverend Isaac Osubamba sori dem na se nei wo ya NPP ni na ya ka kire wo political leaders say sabe ebinom ya nkwasiafo ya domi binom na we ye part of the party na se wote sa sori dam ho a wano wo bra wo party say we leader emma power dia ane na asem no meka say sabe na wona muwa na tia sori dam wo no get me right arafo tie na tie nie se ni party kasa tie se ni party kasa ane na nkyirase a ye chiri kwankwa sabe ne mayeni tie Otai NPP amanyokuru. Anonti ana wotai Dr. Bawumia. Tie. Wotai munipa. Anonti ana wadomi nipa. Wamobatu aba adiama NPP amanyokuru. But sen nipa no so. Woni bi na twe wasore damua. Kwasiada adwada ebenada. Wamoba wasore abato kwarase ma. Na wuwie na utwa mfrati. Akwaka kira sankofo ne se. Sabe womu de. Womu ni munyansa. Out of what for some quadrant dream. Yea, for some quadrant dream. Tie. So what you are sorry, them hobby.
na wotu abama NPP na se wosofu Reverend Isaac Osubempa beka kire wo political leader say ekwan bia wo befa so a amane maye leader no amane maye wo betu abama sa leader no wadome o ave ampanifo bi aya nkwasiafo owie ye da wo a woti asore da mo no woto kwara sema no wo ye adwuma funu ma no nti wo beka kire wo se wonim nyansa kwaso na tena ho na wo de sabe me hu ahoma mere be so kon enti me be so sisi tiene ahoma mere be so kon no minya enti me be so sisi na wo ankasa wotena ase na wo hwe aboa sabe ne kon wo won ye de ahoma so ne sisi a bu ho sa asem a Reverend Isaac Osubempa eka kire wo no okasa kire banyansafo na sabe wangasa nkire toto sifo fa kwa adwendwimu tiene aya Islamic leader na sama obeka ya agensrepe anu no wagina so ade twa agrawo na mumia musa aya Reverend Isaac Osubempa se sabe se woni mu ho a anka ne sira anka mbroy se wonu na je John Dramani Mahama ba ya John Dramani Mahama oman no amene no amamuo no amene no wana nkofo aman so ana abro mesia ade hwa oman Ghana sa wobetimi a prevent obi amane ba ya president dia ane na bomodin se sabe dia wode ne tena akonwa no so no obatena so ache mane nya abosiabo pekwan ya nyame ba hwie sika obeto mana ade amano obeto gold ade amano wade development attain abasa na dwirim na Ghana fo anya bibipa afirimu rather than say obatena wo man ni mu na wabro besia ade agu wo man ni jire so na wo batena wo say omma wo bia matena akonwa no so because Dr. Bawomiaba obaha Kristofo enti a Kristofo no a Dr. Bawomiaba ha wo mo no ebia na to wasore dam ho a wo mo ye NPP fo na so omnu nyansa no aya wo mo a ebia na to wasore dam ho a wo se wo no mo beto abama NPP Dr. Bawomia nyame no me antena wo mo so sa nkwase afo no a wo ga se binum wo NPP mo no ebia na to wasore dam ho aya NPP mo ena binum ya nkwase adwuma ade ba to kwara sema o endi so bi ya nkwase adwuma wo NPP aba to kwara sema o dia ene na kwara sema ya dia arafo mi dini mamba kondro iva kabosu. Good morning Ghana for pese me ehwe na na ya adwanto video bi na me ka ho asem kakra to dem dey to soro mo ehwe why so I will not take it. You take it, please. You said me be etwem. Me name mama pay at studio ha. BBBAC under MPP. Enye se ono ena affecting it directly. And then the bush ni be affecting. Since omuba be no BBAC bia atorenchem calamity. Ono ni ne busuafo ne ho son. She's not affected by anything. How? What are you talking about? Yes, to the point where as a staffer, Asem Kesi in the history of this country, according to them, the Minister of Interior saying say being sida. Social media. But you are talking about two different things. If you are coming to speak on this no, matter, you are telling me it is important no, say please, it is not just your personal opinion no. that you are champion asking me. Sama amena e friend na ne agwanto ano. Mamu so no so Ghana wo. Mamu so no so da. She is the emotional blackmailer pa who bi o ye blackmailer. Na ne agwanto. Sama amena, ba ameno. Mamu so no so. Mami we na kufu at the top. Okotrase TV trase other TV station ko sun said dokono boa yedin. Na dokono kura no oni na busuafo ntimi nto dokono ni ewo mu fie. Ade bi esi wo Ghana bia no maami we ebi si wo ni fie. Na ne ya janto a. Na ne ya janto a se afenyo markens akase tia no se onye obi a. Enti onye hwan obetimi awo afenyo markens. Na ne ya janto a no bibi jeje na da. Who to bele no awo afenyo markens. Una ne ya janto a wo 59 years. Afenyo markens 48 years. Wo China just 11 years. 11 years wo betimi awo bi a wo 48 years wo 11 years wo nu for kra na wabobi na ne ajanto a oba bia ye maame yes oba bia ye maame ba ne no nkyere so betimi awo afanyo markins wo sa say Justin Kodua ya akola
Ono nso Justin Kodua nso of 43 years. Nso uche ni 16 years. Enti wo 16 years. Now no for okra na Bobby. Can it tete no. Ansa na be nso oba no for egwe APP. No na mbe 18 to 20 years. Ansa no nso oba akra wo chima. Enen na nuane latoji ni nuane aba emma nyini ho ntwa omutimi chima ntem ene at the age of 11 12 years 10 no oba chima. Can na ntisa edubon se kan no ya maame omo awo mu intervals from 19 20 21 22 omo first month 20 21 22 19 sa who 16 years woman who betima wo Justin Kodua say Justin Kodua cry the bo pampers akwala bit maame we home me se ma mususo no so oye emotional blackmailer pa sa na ne ajanto so obesu wo ya so obesu obesu se die obi ehu wo di fi no sa maame we bezi okusu wo TV3 so dokono kro mu ntimi ntobi ni wo mu fi sa maame we mahamata afedi obebusa ne eme ekoso Ghana ozo o follow social media bi ba ku for the time ne no ko social media are ya janto omo so fala some so obetima wo afan your markets o yale so speak empani se me ne de no na o yonko no me na wo maame panyina ji se wo afan your market wa me no madam omu sister panyina na enum enyo mo maame no untimi nwu mu bia untimi nwu Justin untimi nwu afan your markets omu sister panyini na enum fasa tu tim ne gya se wa blackmailing crofo di su eni su blackmailing crofo Ghana wa ate ma enyo e wona ko ba bitna